Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red band. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure. There'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Petova posebna dostava. Klimavi klavir. Pazi! Služba posebne dostave. Pet, imam hitnu posebnu dostavu za tebe. Na stanici je kod AJ-a. U redu, dolazimo. Hajde, Jess. Imamo posebnu dostavu, Jess. Što li nas to čeka danas? Special delivery service is on his way. Special delivery service. What's it going to be today? Čuješ li ti klavir, Jess? Što se zbiva? O jutro, Pet. Hoćeš mi se pridružiti? Bolje ne, AJ. A gdje je moja posebna dostava? Gdje je? Pa evo je. Ta-da-da-da-da-da. Pet, daj mi reci, je li sve u redu s klavirom? Da, sve je u redu. Možeš li ga dostaviti na vrijeme? Lizi ima svoj prvi solo koncert danas popodne u školi. Lizi će dobiti klavir na vrijeme. Hvala, Pet. Da, sve bolje i bolje sviraš, AJ. Ups. AJ, možeš li mi ga pomoći iznijeti? Naravno. Hvala ti, AJ. O, nema na čemu. O, moram ići. Penkasterska strijela je spremna. Vidimo se. Hajde, Jess, Lizi nas čeka. Super, što kažete? Pa šteta što je tako glasno. Mira! Šalim se, super ste. Zar ne, Lizi? Da, odlični ste. Zvučiš mi malo zabrinuto. Ne, super sviraš i ostali. Valjda ću i ja. Pa hoćeš, ti odlično sviraš klavir. Tišina, molim. Dobre vijesti. Klavir je na putu. Hvala ti. Hoću li stići vježbati? Ne brini, imat ćeš dovoljno vremena prije početka.
Ajde, Jess, za čas ćemo stići. Krave! Pukla je guma, Jess. Treba ćemo pomoć. Halo, penkasterska garaža. Dolje. Ted, 5 je. Na putu sam za Greendale i pukla mi je guma. Imam posebnu dostavu. Pomagaj. Bez brige, Peto, bez brige, Ted Glen, Stiže. Dolazim. Baš mi je drago što te vidim, Ted. Moram odvesti ovaj klavir za Lizzie u školu. Nemam baš vremena. Na usluzi, Pet. Odlično. Zamijenimo je onda. O ne, nemam dizalicu. A da se mi poslužimo tvojim kamionom? Može i to. Ovdje imam daske za rampu. Ne budi tužna, Lizi. Ovome si se jako dugo veselila. Jesam, ali klavira još nema. Moram vježbati prije koncerta. Moram biti savršena. Može? Može, Pet. Polako, Ted. Ne, brzaj. Čekaj, Ted. Bježi! Slijedi taj klavir! Ko bi rekao da klavir može ići tako brzo? Ted, jesi dobro? Jesam. Žilav sam ti ja. Služba posebne dostave. O bog, Ben. Pet, je li sve u redu? Pa, malo kasnimo. Joj! Al ne brini, stići ćemo. Fuj. Lizzie je jako nervozna zbog koncerta. Jako nervozna. Pa, kaži Lizzie da ne bude nervozna. Sve je pod kontrolom. Uskoro stižemo. U redu, Ted. Moramo brzo vratiti klavir natrag u kombi. Previše je blatnjavo, Pet. Nećemo ga nikada uspjeti maknuti odavde. Ne možemo ni s kombijem. Upašće također u blato. Trezina, pametan mačak. Ova napuštena pruga ide ravno za Greendale. Trezinom ćemo doći do tamo. Ali klavir neće stati na nju, Pet. Ne, ali kad bismo imali nešto kao prikolicu, mogli bismo je vući za sobom. Prikolicu? Bez brige, Ted Glen stiže. Lizzie, što to radiš? O, Bill, gledaj, dobila sam osip. A? Sigurno je nešto ozbiljno. Hoćeš ih pogledati? Lizzie, to je boja. Ja ne želim više svirati na tom koncertu. Neću imati vremena za vježbanje i zvučat ću užasno. Lizzie, ti si najbolja glazbenica u razredu. Ako ne vježbam, pogriješit ću sigurno i sve ću upropastiti. Ne brini. Ajde izađimo van da vidimo dolazi li Pet. Pa, dobro. Hvala ti. Služba posebne dostave. Ti si, Ben. Opet? Pet, vidim da si još uvijek na istom mjestu. Upravo idem na koncert.
Je li sve u redu? Kakav je to zvuk? Samo mala tehnička pomoć, Ben. Kakva tehnička pomoć? Još jedan čavao, Pet. Što? Tko je to? Ted Glenn. Ted Glenn? Što će mu Čekić? Nije se valjda klavir razbio? Ne, sve je u redu. Krenut ćemo za 5 minuta, ne brini. Spreman, Ted? Da, spremni smo, Pet. 3, 2, 1, kreni! Brže, Ted! Moram dostaviti ovo u školu ili ništa od koncerta. Da, idemo. Pozdrav! Hitna posebna dostava prolazi! Ne vidim Petov kombi, a ti? Ne, ali to je posebna dostava. Pet uvijek stigne na vrijeme. Zdravo, Lizi. Jedva čekam tvoj nastup. Hvala, doktorice. Jeste li možda vidjeli gospodina Peta? Peta, žao mi, Lizi, nisam ga vidjela. Zdravo, Silvija. Hej, vas dvoje. Sigurno si uzbuđena zbog nastupa. Krasan zvuk uštimanog klavira zaista mi može uljepšati dan. Bile, što da sad radim? Tako, sad lijevo, malo desno. Eto ga. Pet, zaista mislim da nećemo moći odgurati klavir skroz do škole. Pozdrav svima, što to radite? Amy, u pravi čas. Pravi? Zašto? Hajde, Bandi, tako. I klavir je na putu. Lizi, što je? Katastrofa, tata. Klavir još nije stigao. Ali kako? Pet mi je rekao da stiže. Ššš, slušajte. Klavir uspješno isporučen. Bandi, polako, mirno. Što je, Lizi? Ne mogu nikako nastupiti, Pet. Nisam imala vremena za vježbanje. Ali ti odlično sviraš, Lizi. Svi te jako vole slušati. Ali neće im se svidjeti ako pogriješim, zar ne? Ali nitko ti to neće zamjeriti. Samo te žele čuti. Zbilja? Da. Ali nisam ništa uvježbala. Ne znam hoću li moći svirati sama. Možda nećeš ni morati. Imam ideju. Dobrodošli na naš koncert. Počet ćemo s nastupom Lizzie Taylor. Spremna? Spremna. 1, 2, 3. O. Možeš ti to, Lizi. Hvala, Pet. Nema na čemu, Lizi. Služba posebne dostave. Zadatak obavljen. SDS, we